Poštovani rektore, profesore Đokiću, poštovana ministarka pravde, gospođo Popović, poštovani dekane, profesore Mirkoviću, poštovani direktore, profesore Čoloviću, poštovani predsjednici i sudije ustavnih sudova, profesori, naučnici, članovi Venecijanske komisije, ustavni pravnici i politikolozi, koleginici i kolege. Dobrodošli na prvi Beogradski ustavno-pravni forum, međunarodnu konferenciju posvećenu ustavno-pravnim i srodnim pitanjima, koju uz pokroviteljstvo Univerziteta u Beogradu organizuje Institut za uporedno pravo iz Beograda. Obratit će vam se prvo naš današnji domaćin, uvaženi rektor Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Vladan Đokić, prvi čovek najstarije i najveće institucije visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Izvolite. Hvala lepo. Dobar dan svima, poštovana ministarko, poštovana državna sekretarko, poštovani dekane, sadašnji i raniji Pravnog fakulteta, dragi gosti, učesnici skupa, veliko mi je zadovoljstvo da vas ispred institucije koju predstavljam pozdravim i ispred rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu i da vam poželim uspešan rad na ovom skupu. Ono što bih hteo na neki način da naglasim, što je uvek lepo naglasiti, jeste da je Univerzitet u Beogradu jedna prestižna ustanova, ustanova koja ima, da kažemo, najznačajniji rejting u pogledu naučno-istraživačkog i obrazovnog rada u zemlji i regionu i kao takva ona je jedno plodno mesto za razvijanje mnogih profesija i znate da ima 31 fakultet i 11 instituta u okviru Beogradskog univerziteta. Svaki od tih fakulteta i instituta na svoj specifičan način doprinosi ugledu ove ustanove i jedan od onih koji je, da kažem, stub našeg univerziteta jeste svakako Pravni fakultet. Pravni fakultet kao institucija od poverenja, Pravni fakultet kao institucija u koju verujemo, Pravni fakultet koji na neki način izdvaja i nedri mnoge kadrove koje radi danas u mnogim državnim, privatnim i drugim institucijama. Zbog toga zapravo na neki način i ovo je pravo mesto za održavanje ovakvog skupa, Rektorat Univerziteta u Beogradu, zbog toga što je Pravni fakultet zapravo iznedrio Institut za uporedno pravo i pre 65 godina taj institut je osnovan od strane, da kažem, jednog inicijatora, profesora Pravnog fakulteta i nekadašnjeg rektora ovog univerziteta, profesora Pravnog fakulteta Borislava Blagovića, koji je bio rektor od 1957. do 1963. godine. Tako da, na neki način, ovo je i dug njemu da se na Univerzitetu u Beogradu organizuje jedan ovakav skup. Institut za uporedno pravo u tih svojih 65 godina ove godine obeležava jubilej, je u mnogo čemu doprineo razvoju pravne nauke, u mnogo čemu doprineo poboljšanju našeg zakonodavstva i to je zapravo jedna institucija koja kroz svoje međunarodne projekte, kroz svoje simpozijume, kroz svoje kongrese, kroz svoju izdavačku delatnost i kroz svoju saradnju sa državnim institucijama u velikoj meri doprinosi ne samo razvoju pravne struke, nego i društvu u celini. I zbog toga još jednom čestitam jubilej i želim svim učesnicima skupa uspešan rad. Hvala vam lepo. Hvala vam. U vremenu kada Republika Srbija vrši reviziju svog najvišeg pravnog akta, imamo posebnu čast da je danas sa nama na konferenciji posvećenoj ustavno-pravnim pitanjima ministarka pravde Republike Srbije, gospođa Maja Popović, koja će vam se sada obratiti.
Poštovani rektore Đokiću, poštovani dekane gospodine Mirkoviću, poštovani direktor Instituta za uporedno pravo gospodine Čoloviću, poštovane koleginice i kolege. Meni su pripremili ovaj govor vezano za ovaj skup, ali ja imam potrebu da pričam iz glave i da vam se obratim, da vam se zahvalim vama kao predstavnicima nauke. Ovo je prvi trenutak, mislim, u istoriji Srbije kada se napravila ta spona između nauke, struke i politike. Tema našeg zajedničkog dijaloga i naše zajedničke saradnje je upravo put ustavnih amandmana. Trebalo je napraviti nešto dobro za Srbiju, nešto što je bilo neophodno našim građanima, ali nešto što smo se mi obavezali u akcionom planu za poglavlje 23. Naša ideja je bila da skupimo najeminentnije pravnike, doktore pravnih nauka, da skupimo struku. Predstavnici struke su se takođe involvirali u ovaj proces, iako je deo kapaciteta i mog ministarstva uključen u ovaj ceo program, bila nam je neophodna upravo to stručna pomoć. Pružena je ruka konačno između politike i nauke i to mislim da u nekim budućim vremenima treba da bude naša praksa. Ono na koji način smo ocenjeni od strane Venecijanske komisije upravo pokazalo da je to naš pravi put. Ovom prilikom ja moram da se zahvalim predstavnicima Venecijanske komisije koji su nam pomagali u ovom celom postupku. Posebno zahvalnost dugujem profesoru Petrovu koji je napravio takav odnos Srbije sa Venecijanskom komisijom da smo sa njima i na dnevnom kontaktu, u prijateljskim vezama i da preuzimamo sve ono najbolje od njih, a što je u skladu sa našim društvom i potrebama našeg društva. Želela bih da se zahvalim i kolegama iz Instituta za uporedno pravo koje su danonoćno sa celim tipom, sa celom radnom grupom čije smo iniciranje upravo iz Ministarstva pravde intenzivirali i inicirali taj skup na kome je raspravljan taj demokratski dijalog je bio u toku. Sve odluke su donošene u tom demokratskom duhu, konsenzusom i hoću da kažem da ovo nije proizvod samo politike. Ovo je proizvod i politike i potreba države i nauke pod jedan nauke. U tom smislu nama predstoji set zakona koji nakon usvajanja ustavnih amandmana treba da iznedrimo. Takođe će nam i tu biti neophodno mišljenje Venecijanske komisije i mislim da u ovom duhu treba da radimo na ovim zakonima, pravosudnim zakonima, ali i na svim drugim zakonima. Mislim da je neophodno da se uključi i involvira nauka. U tom smislu ja vam se zahvaljujem. Još jednom zahvalnost i profesoru Petrovu i doktoru Staniću i doktoru Đorđeviću i sve najbolje. Želim vam uspešan rad na ovoj konferenciji. Hvala. Živela Srbija. Hvala vam. Kolevka svake pravne pa i ustavno-pravne nauke i njen stožer u Srbiji danas jeste svakako naša najstarija i najuglednija institucija u domenu pravničkog obrazovanja. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Ispred ove institucije danas je sa nama njen prvi čovek, dekan, profesor dr. Zoran Mirković. Izvolite. Poštovani domaćine, rektore profesore Đokiću, poštovana ministarko gospođo Popović, poštovani direktore instituta gospodine Čoloviću, koleginice i kolege, dragi prijatelji, meni je zadovoljstvo i čast da se mogu da obratim u ime Pravnog fakulteta i u svoje lično ime na ovom skupu koji je nazvan Beogradski ustavno-pravni forum. Sam naslov ovog susreta, preispitivanje klasičnih ustavno-pravnih shvatanja instituta, je meni drag zbog toga što mi smo nekako kao narod koji zna da bude i usplahiren 46 godina lutali, istražili neka rešenja koja nisu bila klasična ustavno-pravna rešenja i za to vreme smo doneli 3 ustava, jedan ustavni zakon, 90 amandmana, što je sve pokazivalo da nešto nije u redu. 90. godine Srbija se vratila klasičnim ustavno-pravnim institutima, zahvaljujući naporima našeg sad počivšeg profesora Ratka Markovića, napisan je jedan ustav koji možda imao neki deficita,
ali koji je gotovo ponovljen i ovaj ustav iz 2006. godine, vratilo se klasičnim ustavno-pravnim institutima i naravno oni se prilagođavaju vremenu, standardima ljudskih prava, organizacije vlasti. Jedna od tih stvari je i ovo o čemu je ministarka govorila, ustavno-pravne promene u pogledu pravosuđa, ali kad je dobar temelj, a dobar temelj su klasični ustavno-pravni instituti i ove druge izvedenice će biti dobre. Verujemo i našim kolegama, profesoru Petrovu, koji je profesor Pravnog fakulteta, koji je vodio ovu radnu grupu, ljudima sa instituta i moram da pohvalim naročito organizaciju ovoga skupa i našeg kolegu Miroslava Đorđevića. Da ne bi dalje dužio, ja vam želim uspešan skup. Ja ću odslušati bar jednog govornika, a onda ćete me izviniti zbog toga što imam neke obaveze koje su ranije preuzete. Hvala. Hvala. Organizator konferencije Beogradski ustavno-pravni forum, kao izdavač pratećeg zbornika naučnih radova pod naslovom Preispitivanje klasičnih ustavno-pravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike, jeste Institut za uporedno pravo, naučna institucija sa 65 godina tradicije. Pozivam direktora Instituta za uporedno pravo, profesora dr. Vladimira Čolovića, da vam se obrati. Hvala vam, koleginice Misailović. Poštovani rektore Beogradskog univerziteta, profesore Đokiću, poštovana ministarka pravde, gospođo Popović, poštovana državna sekretarko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, profesorka Dukić-Mijatović, poštovani dekane Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesore Mirkoviću, poštovani profesori, sudije Ustavnog suda Srbije, koleginice i kolege, dame i gospodo. U godini u kojoj slavi 65 godina postojanja, Institut za uporedno pravo organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju Beogradski ustavno-pravni forum. Ova konferencija je jedna od 6 koje institut organizuje ove godine. Ipak moram da izdvojim ovu konferenciju ne samo zbog njenog velikog značaja, već i zbog činjenice da se ona organizuje u godini kada su 2 naučna saradnika instituta, dr. Miloš Stanić i dr. Miroslav Đorđević, imenovani za članove radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije, što je velika čast kako za same pomenute mlade naučnike instituta, tako i za sam institut. Inače, od samog osnivanja instituta, njegovi istraživači učestvuju u prikupljanju i sređivanju podataka o stanju zakonodavstva kako u našoj, tako i u drugim zemljama. Osim toga, institut na zahtev državnih organa i ustanova daje mišljenje o pojedinim pitanjima vezanim za strana zakonodavstva i sudsku praksu pojedinih zemalja. Veoma često institut odgovara na zahteve Ministarstva pravde koji se odnose na davanje obaveštenja o sadržini stranog prava za potrebe pravosuđa. Mnogi istraživači su bili i jesu angažovani kao članovi komisije i radnih grupa za izradu zakonskih i drugih akata. Inače, istraživači instituta su ranije bili angažovani na sprovođenju aktivnosti u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, učešćem u izradi nacionalne strategije za pristupanje. Institut za uporedno pravo je dao svoj veliki doprinos i prilikom pristupanja Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i tako dalje i tako dalje. Nemoguće u ovom kratkom vremenu predstaviti sve aktivnosti instituta. No reći ću da je u oblasti ustavnog prava institut samo u zadnjih 1,5 dana objavio 5 knjiga, što je veliki broj za naš institut koji zapošljava relativno mali broj istraživača. Inače, ako imamo vremena, ako dozvolite, 2 knjige je objavio profesor Vladimir Đurić, 1 knjigu je objavio dr. Milo Stanić, urednik jednog zbornika je dr. Oliver Nikolić i naravno ovaj zbornik koji je sada pred vama.
Ideja za organizaciju Međunarodne naučne konferencije Beogradski ustavno pravni forum je potekla od njenog urednika i člana radne grupe za izradu akta o promjeni Ustava doktora Miroslava Đorđevića. Iako je postavljen težak zadatak, on je obavljen uspešno, imajući u vidu da je organizovana konferencija u vremenu pandemije, kao i da je objavljen kvalitetan zbornik sa 26 članaka koji će ostati kao trajna uspomena na ovu konferenciju. Zahvaljujem se rektoratu Beogradskog univerziteta na mogućnosti da institut ovu konferenciju organizuje u ovoj svečanoj sali. Zahvaljujem se ministarki pravde, gospođi Popović, i dekanu Pravnog fakulteta, profesoru Mirkoviću, što su svojim prisustvom uveličali ovu konferenciju. Zahvaljujem se i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na mogućnosti da institut organizuje ovu konferenciju svojim redovnim finansiranjem. Posebno pozdravljam i zahvaljujem se na dolasku gostima iz inostranstva, koleginicama i kolegama iz Nemačke, Italije, Letonije, Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zahvaljujem se i koleginicama iz Sjedinjenih Američkih Država i Severne Makedonije koje će prisustvovati konferenciji preko Zoom platforme. Nadam se da će ova konferencija postati tradicionalna i da ćemo se vidjeti i sljedeće godine. Želim nam svima uspešan rad. Hvala vam. Hvala. Konačno, obratit će vam se i idejni tvorac Beogradskog ustavno-pravnog foruma, urednik ove konferencije i pratećeg zbornika naučnih radova, dr. Miroslav Đorđević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo. Izvolite. Poštovani rektore, profesore Đokiću, poštovana ministarka, gospođo Popović, poštovani dekane, profesore Mirkoviću, poštovani direktore, profesore Čoloviću, poštovani predsjednici ustavnih sudova, poštovane sudije ustavnih sudova, profesori, naučnici, članovi Venecijanske komisije, ustavni pravnici, politikolozi, koleginice i kolege, dragi prijatelji. Dobrodošli na prvi Beogradski ustavno-pravni forum i hvala vam od srca svima što ste danas ovde, a takođe i hvala onima koji nas prate preko platforme Zoom. Okupili smo izuzetno ugledne stručnjake, kao što je direktor već istakao, iz čak 10 zemalja, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Letonije, Nemačke, Severne Makedonije, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Pripremili zbornik sa 26 kvalitetnih priloga koji odgovaraju na širok spektar ustavnopravnih pitanja, kojima je svima zajedničko da iz različitih uglova traže odgovor na isto ili slično pitanje: šta se to od klasičnih shvatanja i teorija ustavnopravne i političke nauke danas mora promeniti i adaptirati izmenjenom načinu funkcionisanja savremene države i društva. Danas i sutra ćemo se baviti nizom praktičnih pitanja, ali bar podjednako i teoriju, koja se ne sme nikada zapostavljati. Uprkos tome što smo svedoci činjenice da se opšte ubrzavanje istorije danas da ono vodi jednom dugoročno posmatrano lošem trendu zanemarivanja svih onih znanja koja samo prividno nemaju direktnu aplikabilnu vrednost. Na primer, pominjani rad na ustavnim promenama u Republici Srbiji, koji po svojoj prirodi predstavlja najznačajniju zamislivu primenu ustavnog prava, pokazuje u punom sjaju sav značaj teorijskih znanja i činjenicu koliko su ona zapravo važna prilikom traženja optimalnih rešenja, kakva će sutra život svih građana učiniti bolje. Treba preispitivati pritom sve. Iako postoje velika imena i naše teorije i nauke i kroz istoriju i danas, osnova svake nauke je preispitivanje i ničija reč u tom smislu nije nedodirljiva. Jedan čuveni atinski zakonopisac Solon je tako rekao: ako znaš, ćuti. I time je postavio svojevrsni antipod onoga što svaki konstitucionalista, politikolog, kao i uopšte svaki naučnik
i misleći čovek uopšte treba da čini. Kao što se lekari staraju o zdravlju i fizičkoj dobrobiti čoveka, tako se mi moramo starati o zdravlju i dobrobiti naših ljudskih zajednica, naših država i društava, naših republika. Ustavni pravnik zato ne sme da ćuti, jer je on taj koji svojim delovanjem treba da usmerava čitav državni sistem u pravcu prosperiteta, slobode, pravde i demokratije. Ustavni pravnik ne sme da ćuti, jer je njegova profesionalna i moralna dužnost da stvara, da govori i da piše. Ustavni pravnik ne sme da ćuti, jer on time suštinski obesmišljava svoj poziv i u krajnjoj liniji svoju akademsku titulu. Ustavni pravnik od danas u Beogradu ima još jedan forum na kome može da govori, a ima takođe šta i da čuje. Hvala vam svima, želim vam svima uspešan i inspirativan rad, a našim stranim gostima istovremeno i prijatan boravak u Beogradu.